Nasekuseni mhlobo wami ngicela ukubingelela egameni lika Kristu Jesu. uNkulunkulu muhle malanga onke, sibonga kuphila nje lesebolekwe kona nanamuhla nje. uNkulunkulu ngivumele noNkulunkulu wakuvumela nawe ukuba ube ngophilako. Kungumusa lokho. Imihla nemalanga kufuna umbonge uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyakubonga kuko konke ongenzela kona. Siyaye sicabange ukuthi ekuphileni bekufanele ukuthi ngasiyaphila, kanti cha, kungumusa waNkulunkulu. Imihla nemalanga ungalibali uNkulunkulu ukumbonga uma uvuke uphilile. Nkosi yami, nanamuhla ekuseni mhlobo wami ngicela sesike sibukela iFlaNkulunkulu kanye kanye, ngoba iFlaNkulunkulu lingilona lingilo ngilo lelisinika kuphila. Ungalithebesele, ungakuthatheli phansi kulalela iFlaNkulunkulu. Bengakhuthatha imihla nemalanga lokuthi thanza kufa iFlaNkulunkulu, thanza kulifa iFlaNkulunkulu. Ngalibalekele bani ngumuntu lo thandzako kulalela umusic wekholwa, bani ngumuntu lo thandzako kulalela tinshumayelo nje, kungaba semaredweni, kungaba kuphi nje mbana sekhaya. Kukhona tintfo lotatibona kutaba netingucuko lotibonako emveni kokube uqale nje kuthatha lelo line lelo lekulalela tonke tintfo letitamoya. Nkosi yami, ngicela sibuke isihloko lesithi namhlanje nekuseni, your deeds will follow you even after death. Nkosi yami, ngicela sisibuke ke lesihloko lesi, Nkosi yami, sikanye kanye lokuthi tento takho titakulandzela noma ngabe sowufile. Nkosi yami, ngihlushwa nje kule ndaba etindzaweni letimbili. Ngifuna sibuke indzaba ya-Abela. Nkosi yami, bathi kafishane lesihloko lesiNkulunkulu usibekile enhlitweni yami ngisafunda lifu lakhe, kususela laphayana encwadini yeSambulo 14 verse 13 la khona lo mbhali athi ngase ngifa lifi ezulwini lithi bhala naku babusisiwe labafile bafele enkosini kusukela kulesikhathi. Moya waphendula wathi babusisiwe ngempela, bayawuphumula ekusebenteni kwabo kamatima ngoba tento tabo tiyawubalandzela. Nayo lendvo lendzaba ke lengiyilandzile lethi ngoba tento tabo tiyawubalandzela. Nkosi yami, lana sekukhulunywa ngomuntu losofile, but kukhulunywa ngendaba yetento takhe, kusi tento takhe titamlandzela. Nkosi yami, ngifuna ke sisiye lapha kumaHebheru 11 livesi lika 4. Nkosi yami, sibuke indzaba ya-Abela. Nkosi yami, la khona lifu laNkulunkulu lithi ngekukholwa Abela wanikela kuNkulunkulu ngemnikelo lowemukelekako kunewaKhayini. Ngiko lokwamenda wemukeleka njengemuntu lolungile kuNkulunkulu, ngoba lokho kwafakazeleka ngekuthi uNkulunkulu amukele tipho takhe. Nanyalo usakhuluma ngekukholwa kwakhe noma sekathi afa. Nkosi yami, mbana sekhaya ngihlushwa ngule ndaba yekwekuthi tento tomuntu tiyawumlandzela noma sekafile. Nkosi yami, lana sibona indzaba ya-Abela and lithi lifu laNkulunkulu. Indzaba lesiyatiko lapha Genesis 4 and lithi iBhayibheli. Nkosi yami,
Cain abekade excuse me, Cain abekade angumlimi, kwathi ke Abela bekade angumfuyi. Nkosi yami, and lithi ilifula uNkulunkulu kwafika ilanga la khona Abela ayawunikela phambi kwaJehova, and lithi nje ukuthi wathi nakanikela wanikela wakhokha the best kuNkulunkulu, akalahlelanga, wanika uNkulunkulu lokhu lokuyinhlitiwo yenhlitiwo. My God, my Father. And lithi kepha Cain yena kazange wanikela ngalokhu lokungiko kahle, waletha tikhudu phambi kwaNkulunkulu, ngoba khona ihlobo lebazalwane lelinomoya waCain leli thina linikele ngoba liyalahlela. Nkosi yami, kani kukhona futhi ihlobo lolufana nabo Abela, ngile ngalikhuthatha ke lethi liboba khona ke mayibonge inkosi yasezulwini, ihlobo lengalikhuthatha luhlobo lwabantu abafana naAbela, lithi wanikela with the best phambi kwaNkulunkulu. Nkosi yami, so ke lalifula uNkulunkulu na ufunza amaHebheru lithi noma sekangekho asangasekho Abela, noma sekafa Abela, but uNkulunkulu sakhuluma ngomnikelo waAbela, uNkulunkulu safakaza ngomnikelo wakhaya waAbela, usafakaza ngetendo taAbela. Nkosi yami, ngoba tendo takho tiyakulandzela, tiyawukhulunywa ngathi noma sowufile. Nkosi yami, tendo takho tiyawukhulunywa ngathi noma sowungasekho, kodwa kutabe solokukhulunywa ngathi. Kungaba ngiletinhle, kungaba ngiletimbi, kutabe solokukhulunywa ngathi. Nkosi yami, nanamuhla ekuseni ngifuna kuthandaza umhlobo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Tendo takho titakulandzela nasemveni kwekufa kwakho. Nkosi yami, make sure lokuthi intfo lo yentako, Nkosi yami, akube yintfo letaba ngile kahle uzethi noma sowufile kube solokukhulunywa ngawe, solokukhulunywa ngaleto tendo takho. Nkosi yami, Jesu silekelele, silekelele Mungu. Silekelele mwalo wengcwele, silekelele. Kwake kwathi ngalenye lemalanga mbana sekhaya asenge ngutshena na indzaba naye, ngoba la ngaphandle siyadibana, sidibane netinvo letihlukahlukene. Ngalelinye lemalanga nami ngiyahamba nje ngiya kulelinye likhaya lekwakushoniwe. Nkosi yami, balahlekelwe isihlobo sabo. Nkosi yami, lebe kathi singumholele. Nkosi yami, lebe kade singumhole, safika la sishona khona, safika la sendlula khona. Nkosi yami, ngiyahamba ke nami ngiyawuba singatha kulo mncwabo loyo. Nkosi yami, endaweni lekungesiyo indzawo lengihlala khona noma lengiphila kuyo. Jesu, Jesu, nami ngahamba nje, ngihamba nalenye indoda. Nkosi yami, lebe kade isinini kuleyo ndawo leyo, nami ke ngiyahamba ke ukuthi angihamba nayo indoda ngoba ngiyayati. Nkosi yami, nangifika ke la kuleli khale, cabanga labantu bahluphekile, cabanga labantu balahlekelwe. Nkosi yami, mangifika ke lapha yana, fika ke nami, Nkosi yami, Jesu, yafika nami. Phela anangumfundisi awukhona lokuyifihla. Nkosi yami, senake ngazama lokuthi ngibozama nami kuyifihla ngabojini. Uyahlala wena noma ungathi uyifihlile ejinini, bathi akubona, ngoba phela umuntu lo ngumfundisi uyabhalwa labusweni ubone kuthi lona ngumfundisi lo. Nkosi yami, ukhona ihlobo lebantu lo tubita ngebafundisi luze lifake bothayi, lufake bothayi, lifake emasudu. Nkosi yami, ngikhamuke mina ngifake
kuchini wami. Ngithi nangumfakile echini wami bafike bathi unjani mfundisi, bayekele lona longena afake ethayi afake nesudu, bangeze basho kuye bathi unjani mfundisi. Basho la kimi ngiyifakela uchini wami, nami phela bengithi ngiyabhaca, angifuni lokuthi bangibone. Ngosiyami, ifeleni ukuthi maye iyalumela ke manje lo muntu longena khaqedi ke ethayi, yini bangakhona lokumbona athi ungumfundisi. Haleluya, ngoba uyabhalwa umuntu lo ngumfundisi, uyabhalwa, ubhalwa noma bangamati, uyabhalwa lapho ukuthi lena ingceke kaNkulunkulu. Kuyaphinze kuyabhalwa noma ungafakathayi, kubhalwe ukuthi lesi sigelekece semfundisi. Ngosiyami, nabasondela ke sengibona kuqhamuka bona laba balomndeni labahluphekile bathi mfundisi besicela Nkosiyami usiqhubele na inkonzo naye. Nkosiyami, ngoba siyafakwa ngenhloko bantu babakele, angimathi nalokumati lo muntu. Nkosiyami, sengifuna kufakwa ngenhloko, sengifuna kufakwa ngenhloko nje. Nkosiyami, hayi ngivele ngititile, ngife moya wami uyala, ngingadi lokuthi moya wami walelani. Yebo labantu basebuhlungwini kufanele ngibambisane nabo, but ngife moya wami uyala. Ale moya, angangivumeli moya, athi moya no, ngibaba sengiyatincenga, athi moya no, ungavumi, no, ungavumi. Hayi ngivele ngigcine ngibatshena ngithi hayi sesike sibukene, ngiyakholelwa khona labathi awufela asesibukene. Ngingasho ukuthi hayi ngeke ngikhona, but nje ngife moya ukuthi uyani, ngithi hayi ngitanatisa nangabe moya uyafuma. Qhubeke sihlalahlale baphindze babuye. Mfundisi, sesikhathi sesiya ngakhona kuthi inkonzo sale siyicala, ngabe mfundisi ungakhona yini vele kusiholela umtimba wakhe. Hayi ngibaphendule ngesibindi ngoba moya sekakhulumile, ngoba ngiyindvodza yamoya, ngiyindvodza lelalela moya mina. Nkosiyami, ungamangali uma ungibona ngibehave ngalenye indlela, ungamangali, ngiyindvodza yamoya. Ungamangali uma ungibona ngibehave ngendlela lobo ungangicabangi ngayo. Moya usuke sekalile, moya usuke sekangafumanga. Hayi ngabatshena ngathi hawu nine bekunene, Nkosiyami ngeke ngakhona kuqhubeka nalo msebenzi wethu. Ngiyacela lokhu sinibukela abanye abafundisi bendawo, ngoba phela abafundisi baningi endaweni, ngiyacela ukuthi nibabuke. Nkosiyami, kwathi kusenjalo ngakacithi nasikhathi kwabe ngena lelinye libandla liholwa ngumfundisi. Nkosiyami, afake ethayi, bafase emasudi kukuhle kwenjalo. Bangena bafike benza nje umthandazo lomfishane isengakaqali inkonzo. Nkosiyami, ngabona libandla liyaphuma lonke, ngabona sekasele ngepha asasele yethu umfundisi, ngasho ngathi ayisezimtholile. Nkosiyami, nakanjani bazayinika yena, nangembala bayinika yena, and wayithatha umfundisi wami. Nkosiyami, yaqhubeka ke inkonzo, yangena yaqhubeka ngamandla. Hayi busuku bonke beziphethene bezishukene. Nkosiyami, bezishukene, baphumile. La walifu laNkulunkulu baluwisa abafundisi, kwathi yena lo mfundisi lebekade bamnikile. Nkosiyami, bamnikile, bamnika lenkonzo ukuthi akayiqhube. Hayi impela bebakhuluma lokuhle ngalensizwa beyihambile, bebakhuluma lokumnanzi ngalensizwa lebe ishonile, lebe sihlangene ngayo. Hayi ngaze ngasho ngathi hayi shothi lo mholeli lo abekade kungumfana kaNkulunkulu, ngoba bonke manje bandlalela kahle ngaye. Hayi Nkosiyami, ngoba izenzo zakho ziza kulandela noma sowufile. Bakhuluma kahle kwaba nje. Nkosiyami, kwaba nesikhathi la ngake ngaphuma khona ngayoqitha imali, ngathi nangiyoqitha imali kwaba nendvolo ngiyinakako la ngaphandle, nganaka lokuthi lamakhumbi aba maningi kangaka, kwentekeni, kwenzenjani. Nkosiyami, bebaphumile bamphekeletele, baphumile bamphekeletele impela. Umholeli baphumile namakumbi. Nkosiyami, aphuma impela. Bangafunanga ukuthi afe bangafikanga. Kwaba mnanzi, kwaba njeya impela. Inkonzo yaqhubeka, yaqhubeka ngemandla lamakhulu, yaqhubeka ngemandla lamakhulu.
Nkosi lifu laNkulunkulu laliwiswa impela ngaze ngasho ngathi hayi lona bekungumfana kaNkulunkulu. Maye waqhubeka umsebenzi kahle kwaze kwaba la. Nkosi yami wathi ekuseni tajika Tindvo ngoba imisebenzi yomuntu itamlandzela noma sekafile. Hayi tajika Tindvo ekuseni, dajika Tindvo ekuseni daguquka manje. Ngiyo le ndvo moya beka ngangivumeli ngako moya wambeka dajika Tindvo ekuseni. Dajika Tindvo ekuseni kwaqhamuka kunye nje kwehlanya kwabo baholele kunye nje komholele kwase uyaqhamuka kwafika kwathi mfundisi please hayi busuku bonke sikuhloniphile baba, sikuhloniphile ngeke kaNkulunkulu. Uyabona ke manje njengoba sekuyasa sekutawulungelwa kulungelwe tonke Tindvo. Uyabona ke manje sicela lokho ukuthi lifu laNkulunkulu manje kuseni aselingangeni lifu laNkulunkulu. Siyabonga maye lifakiwe ebusuku bonke manje sicela ukuthi lingangeni. Nyalo sesifuna kungene lethu ke manje kune yethu inkonzo lesifuna kuyingenisa sibo conductor sibo driver bematekisi kune yethu ke manje inkonzo mfundi sicela lokho ukuthi ubambe. Nkosi yami wathi umfundisi uyazama kushwama uyathathi ke lethi igenge lethi akuthi umlonga ta sethiyamtshela wathi no lana ngimlunikwele ngo ta sethiyamtshela lalela la ebaba phela sikuncengisile nakungenani siyakubamba thina sikhiyele lapha ekhathi ekhumbini mangabe maybe awufa mfundi sithi nyalo lenkonzo lena ngeyethu Nkosi yami lena ngeyethu ayisesiyakho. Nkosi yami kwakungene kwehlanzana le team leningi ingaphandle. Mashanda kama le team leningi ingaphandle. Wathi ke lona sesebhiza khuluma wasekufakala tiqhubula ingoma yathu lengaphandle setiqhubula ingoma yathu sethi ngena. Nkosi yami tathi nathi ngena ngabona umhloli indvo lengazange sengike ngiyibona basayangena kwakungibesilisa bodwa base bayangena bahlabelela ingoma yabo bayihlabelela ingoma yabo nayo ingoma lebe ingasho ungayifanele ukuthi mbamba ithini le ngoma base baqhamuka bayihlabelela le ngoma bangena bathi nabaqhamuka bonke bagqoke emabhuluko abo base bafaka nephendi yahlala la ngaphezulu kwalamabhuluko kwaba simanga ukuthi kepha yini le ndvo lesiyibona emadoda agqoke kahle why bese asagqoka emaphendi onke. Nkosi yami bebahambe bathenga emaphendi. Nkosi yami uyayati iphendi khuluma ngendvolo yatiyo iphendi indvo legqokwa abantu besimame siqalelo sebantu besimame bekafaka emaphendi onke lamaja i-team lenkulu phela yabo driver nabo conductor bemabhasi nemakhumbi bafaka emaphendi bawafakile lamaphendi base bayangena. Nkosi yami bathi ke lena sengeyethu ke nyana le nkonzo lena mfundisi base bathatha over vele umfundisi bamhlalisa phansi ngeheshe. Wangabi nako kusutha wendani athi hlalisani phela lethi mnyalo bobhusha ungababona baphuma. Wahlala yathi ke isikhathi sethu bafundisi lesi nimholile ebusuku bonke nakhuluma yonke into nyalo ke manje isikhathi sethu. Nkosi yami wasukuma kunye kweligagu kwase kuyakhuluma. Nkosi yami kwaphatha kwaphakamisa iphendi kuyiphethe ngesandla. Nkosi yami kwase kuyakhuluma kwathi yini lena baholele base bakhuluma bathi yiphendi. Nkosi yami bathi kwaphinda kwathi yini lena baholele kwathi yiphendi. Kwase khuluma emagama kwathi yebo ningibona namhlanje la ngiqhamuka khona ngiqhamuke ephentini yami ningibona nje ngimnanzi ngiqhamuke ephentini yami. Nkosi yami yeka Nkosi yami ihlazo bafundisi bebashumayela ebusuku bonke. Nkosi yami bakhuluma kahle ngaye kwathi ekuseni kwase kuyafela manje yafela imisebenzi yakhe lokho ukuthi le ndoda lena
indvo lebekade yithanda empilweni yakhe beyithanda iphendi. Phela siyayathi indvo lehlala ephendini, siyayathi indvo lefihlwa iphendi. Nkosi yami, njalo lensizwa le Nkosi yami beyithina ingakabonakali bese bayishayela bathi kuphi, ithi ngisephendini yami. Lokusho ukuthi isentvombini yayo beyiya kuthi chaza entvombini yayo. Imisebenzi yomuntu iyamlandzela noma bongazama kanjani, noma bongathi uyamkhulumela, noma bongathi wena uyamakha, noma bongathi uyamceba. Imisebenzi yomuntu iyamlandzela noma sekafile. Lensizwa le bakhuluma kahle bafundisi, bayifaka ezulwini, bayinika lizulu, base bayafika la bayathi kangcono, base bakhuluma labakwatiko ngayo. Lokho ukuthi lensizwa lesiyayati, lensizwa le njengoba sifakela amaphendi ngaphezulu kwalamabhulu beyithanda iphendi, abeyingandlulwa iphendi. Yonke iphendi beyifuna kuyati ikhala yayo, yonke iphendi beyifuna kuyati itaste yayo. Nkosi yami, Jesu ngakhuluma enhlitweni yami ngathi Baba ngiyabonga, ngase ngimi lona lohlazekako manje. Ngiyabonga amandla amoncwele ukulalela, ngiyabonga amandla amoncwele kungisida ngilive liphimbo lakho. Kungako sengiyesaba nje kuhola umuntu, hole umuntu ungamati. Sengiyesaba ngoba utawukhuluma lokuhle ngaye, kanti lo muntu bekayinkinga lamangweni, lo muntu bekayinkinga lapho bekaphila khona. Tendo tomuntu tiyamlandzela noma sekafile, tendo tomuntu tiyamlandzela noma sekasethunela. Sengiyathandaza mhlobo wami egameni leNkosi, titakulandzela tendo takho, titakulandzela. Ngifuna ukutshela ngitati mina, tati wanguwe, titakulandzela ngenyeyo lemalanga, titakulandzela utawumangala, titakulandzela tendo takho. Angitati tinjani maye kuyoba kuhle matendo takho tingiletinhle kungasito letimbi. Maye kuyoba kuhle nangabe tendo takho kungilethi jabulisako, kungesito letafanana nana insizwa naye. Nkosi yami sebayicebile, bayikhulumela, kwaba kuhle kwaba njeya, ngoba abafundisi bayathanda ukuqeba, bayathanda ukuqeba umuntu. Maye kuhle na ukhuluma emagama lokho ukuthi angimati, mangabe ende kahle uyawumbona uNkulunkulu. Manje nyalo sibantu bafundisi bayangenisa ezulwini noma bongaye ngisho esondweni, bakungenise ungene ekhala katha, ngani wena usesihogweni ngaleso sikhathi bahlala ngawe nje. Nkosi yami, kuhle angimati, kepha nake nje kahle uNkulunkulu utambona. Sengiyathandaza manje, siyabonga Baba wethu ongcwele nanamuhla babe kuseni, sibonga babe kuthandwa, sibonga babe nakunakekelwa, babe lizulu. Siyabonga babe khuluma namhla ekuseni, khulume nami Nkosi. Baba wethu longcwele, wena uNkulunkulu ngifundisa babe ukulalela ngato tonke isikhathi. Moya wababe, moya waNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu uyinkosi babe, nangi umlaleli lapha khona. Moya wababe ngiyathandaza Nkosi, asafa lifu lakho uNkulunkulu malimente babe, imisebenzi yakhe alwele ukuthi bengile mihle abalekele lemibi. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu uyinkosi babe yelizulu, akekho babe longalinganiswa nasekuseni. Uyinkosi yaphakade, uyinkosi yamakhosi. Baba wamongcwele, Baba wamongcwele, ngiyabonga babe kuseni in the mighty name Jesus Christ waseNazareth. Mbusise ke Nkosi, asalifa lifu lakho Baba wethu lengcwele lisamakha. Nangi Nkosi usenkingeni, Baba wethu lengcwele alimakhe Jehova. Lokho babe ngunikela ngekholwa nanamuhla babe kuseni. uNkulunkulu angibusisele wena, uNkulunkulu angibusisele wena. Phansi ngephendi uNkulunkulu abe nawe mhlobo wami egameni leNkosi. Siyabonga, be blessed.